Ay, good morning ka na, no? This is Jowa Challenge Part 2. Sure. Hi po! Ano ka, idol? Ang Balo-I! Pangan na mo, guys! Hi, mga hampas lupa. Pangan hampas lupa. Isang hampas lupa. Mayaman. Pangawan mo, guys. Hi, sa vlog. Wala naman kayo. Alam mo ko, hi guys. Ay, wait lang. Hi guys. Hi, friends. Hi, resident. Because ko ay Preso sa Balo-I. Oh, 5 minutes later. Say hi, Miss Saray Dos. Hi sa people, Adrian. Pagay, oy! Di maka. Padulong namin ilang Felicete. Kay mag-hopping na pod mi. Kay kaon na pod mi. Fiesta happy. Viva Balo-I. Hello, gi-invite to me guys. Di ba gi-invite mi, Bri? Sige. Nahulog na, umabash ko ani sa akong mga kuan. Sa akong mga bashers. Issue again! Waka na yung bitaran sa... Ano, bugo? Wala, udi mo. Namista na. Nula, nag-chat pa siya sa GC. Uy, sa practical research. So, kaduhan na naman nga balay. Ngayon, pag human, gamay lagi pa namang kanon dito. Kaya na po yung another balay. Nahulog nga. Subastos ka. Nahulog nga kasi kaya may kaon. Pero mag-diet ay So, among friends, si Andrie, Drei, and Libot, sila ang pinakadato sa Balo-I. Di ba, Drei? Iyang mama kay principal sa... Ano eh? Ayaw sa di ay. Oh, sige, delete di ay. Ano iyang manghod? Ikarong ba? Oh, diri di ay. Ang next ko bala. Ayaw, buong uy. Abrihan, ma'am. Dito kami sa Balo-I. Hi, Yoj. Hi. Shout out sa iyong mga contenders. Saray Dos. Pag-hi. Ano sa man yung production number, B? My name is... Sige no. So, second round. Pista mukbang. Ano siya pagkaon di, Abao? Basta sige ito nga bayot ay. Muna siya ang tagbalay. Pinakain kami ng idol. Shout out sa mga fans ni Idol. Idol! Cheers sa mga pag-cheers sa mga viewers. Pag-cheers sa mga viewers. Cheers! Balagit. Abot mag-imot siya sa amo, no? Started at the park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. They say we're too young to get ourselves sprung. Oh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very divine. You're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined. Oh, Lord.
Okay, 2 down. What can you say about the food? Wow. You can feel the texture. Say hi. Say hi, Miss Sardos. Go pa kaya mong candidate for Miss Sardos. Please vote for Maria Nicos Abao. Maria Nicos. Ayala mo. Muna sila ang Libot Brothers. Magmilobihay sa gabi, milokahay sa buntas. Paghay pod ko han, baby. Paghay, baby, oy. Kaluot sa buang. So, dili may madayon sa among third house, guys. Ay, sa kumiga nga mag-picture-picture. Picture sa picture na what? Okay. Dili may madayon sa among third house, guys. Oh, shout out rin na siya. Gipala ka, Andrie Brian. Tapos si isa pa? Sinong po? Si Kuka. Si Misha. Mamay, pag-isugis mga... Sorry. Dili mo rin sa montor nga balay, guys, kaya nila ka, mamika, yaming gibiyaan. So, mangulit na lang, may vlog takeover. Ikaw, chika na. Chikay sila sa mga tawo, sa Balo-I. So, currently, no, napalaw mi, kaya wala siyang sa ila. Kaya muna kayo, mamister sa nabalik, karon 3. No, maragilay, ana-ana. Muna karon, ulit na sila. Dayon, at least, nakatulog karon si Abish. Alo! Since... Duha para ba? Upat, upat. Alo! Pero mo to, nag-enjoy sila sa muang gamay nga baryo, pero dalarag smile, no? So, niyang gabi, mangulit namin. So good, no? So, that's the end of Charot. Subscribe. Hello, everybody. Paulit namin. Gato sa papa ni Brian. Pag-hi, uy. Viva Balo-I ba? Okay, gabi ka, abog. Mga goddess. Pag-hi po, day. Hi! I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me, all the days when we were young, singing off the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to